Il-Japan Europe Palace Art Association, b'kollaborazzjoni mal-Ambaxxata Ġappuniża, organizzat wirja arti bit-tema Japan Art Festival li laqqet l-arti Maltija ma' dik Ġappuniża fis-Sagra Infermerija f'Dar il-Mediterran il-Belt. Is-Segretarju Ġenerali tal-Assoċjazzjoni, Yoji Yasuhiro, saħaq fuq l-importanza li bwirijiet bħal dawn jirnexxilhom jimbtuh biberiji ġodda bejn żewġ kulturi kontrastanti iżda b'similaritajiet. Since 2013, this cultural exchange between Malta and Japan is happening. And we are believing that the cultural exchange through arts and culture, we start to understand each other better and new friendships will form. U kompla jispjega kif fil-wirja hemm esebiti aktar minn 300 opra differenti ta' arti mill-Ġappun. There are a lot of art pieces reaching from traditional Japanese paintings and oil paintings and poetry like haikus and tankas. And this mix between tradition and modern paintings is what represents Japan, the mix of tradition and modernity. Fost ix-xogħlijiet l-oħra sebiti hemm crafts, scrolli b'letteratura fuqhom, skulturi bl-idejn, ritratti, kif ukoll b'ċejjeċ ta' arti magħmula minn materjal riċiklat. Bosta artisti Ġappuniżi li ħadu sem sfortunatament ma setgħux jattendu għal din il-wirja għax jinsabu maqbuda fil-Ġappun kawża tal-pandemija. Madankollu huma bagħtu l-messaġġi tagħhom lill-artisti Maltin u lill-viżitaturi li ma messaġġi ġew tradotti għall-Ingliż. Joseph Barbara, il-kuratur tal-wirja, spjega kif il-wirja ta' dis-sena il-akbar waħda li qatt saret fl-aħħar 7 snin. Ix-xogħol Malti hawn 30 biċċa, 25 biċċa pittura minn artisti differenti u 5 photographers. Is-suġġetti huma varji u nisperaw li minn hawnhekk meta jmorru l-Ġapan f'Ottubru li jintoġbu minn nies Ġappuniżi wkoll. Kif spjega, din il-wirja se tiġi trasportata lejn il-Ġappun biex f'Ottubru tiġi esebita fil-kapitali Tokyo.